Ibihe byiza bakunzi bacu turabasuhuje ndetse tubahaye n'ikaze. Iyi akaba ari KN Radio, ishakiro ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni amakuru tubagezaho twabanje gukorera ubugororangingo kugira ngo tuyabagezeho ameze neza cyane, acukumbuye, tubifashijwemo n'itsinda rigari ryacu ry'abanyamakuru. Hari inkuru y'incamugongo imenyekanye hano mu Banyarwanda, inkuru yababaje benshi, by'umwihariko abakunzi ba Bianca, umunyamakuru ukunzwe hano mu Rwanda ndetse akaba n'umushyushyarugamba. Hari amakuru atari meza avuga ko nyina wa Bianca yitabye Imana. Ni amakuru yababaje abatari bakeya, by'umwihariko abafana Bianca. Icyo tubasaba nyaboneka kugira ngo mumenye icyo uyu mubyeyi yazize ni ugukora subscribe. Ubwo ndavuga mwebwe mutarayikora, ni ukureba hano munsi y'inkuru mugakora subscribe cyangwa se mugakora sabone, maze mugakanda no ukazogera. Ubwo mukaba mwemeje iteka ko muzahorana natwe kugira ngo uzajye ubona amakuru yose agisohoka. Niba warayikoze turagushimiye cyane. Ikindi rero, kora like na share kugira ngo usangize inshuti n'abavandimwe, ndetse unaduhe komenti cyangwa se igitekerezo. Reka twite gato cyane, turagaruka tubabwira iyi nkuru itari nziza y'urupfu rw'umubyeyi w'umunyamakuru wamamaye cyane hano mu Rwanda ndetse akaba n'umushyushyarugamba. Nkwibutsa ko iyi ari KN Radio. Nongeye kubaha ikaze mu makuru yacu, amakuru ababaje cyane. Ni amakuru tubagezaho twabanje gukorera ubusesenguzi kugira ngo tuyabagezeho ameze neza cyane. Ni amakuru y'umubyeyi wa Bianca witabye Imana. Umunyamakuru Uwamwezi Mugire wamamaye nka Bianca akamamarira ku Isibo FM yapfushije umubyeyi we ari we mama we mu ijoro ryo kuri uyu wa 14 rishyira ku wa 15 Nyakanga uyu mwaka wa 2024. Umubyeyi w'uyu munyamakuru akaba n'umushyushyarugamba yaguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal nyuma yo gufatwa n'uburwayi butunguranye. Uyu munyamakuru yabitangaje abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, aho yagize ati: "Mana, kubera iki ugire iruko ridashira mubyeyi?" Uyu munyamakuru Bianca yanatangaje ko umubyeyi we yapfuye azize urupfu rutunguranye kuko yafashwe n'uburwayi atangira ahumeka nabi, bamujyanye kwa muganga ngo aribwo yahise ava mu buzima. Mu magambo ya Bianca yagize ati: "Ntabwo yarasanzwe arwaye, yafashwe ahumeka nabi, tumwihutisha kwa muganga mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, birangira yitabye Imana." Uyu munyamakuru yamenyekanye mu itangazamakuru aho yakoze kuri Flash FM, Isibo TV, kuri ubu akaba akora kuri radiyo y'iteleviziyo ya Isibo. Yamenyekanye no mu bikorwa by'imideri aho ategura ikizwi nka Bianca Fashion Hub. Mwakoze cyane kubana natwe. Icyo tubasaba nyaboneka ni ugukora subscribe kugira ngo mujye mubona amakuru yacu yose. Mugire ibihe byiza.